aba spécialement ndashimira Alvin Smith. Alvin Smith n'umuntu jewe kuva dutangura gurya mbere nambwe ngo ndakoramo ikintu gikomeye kuvana mu menya sinicuza. Oh, hallelujah. Uko bukeye mbera musha ibyo yatanguje arabisozera niwazoshitse inzozi zanje zose. Oh, hallelujah. N'inshuti idahinduka irukundo rurengako ndanezerewe pe ko namumenye ari inkuru ntushike intege. Kimwe mu bintu byatumye amashani nagiye ndahura nayo ni menshi cyane. Hari ukubura abayimvite, hari abagusaba muvuga dukorane urabanza impibi n'ibi kaje umuntu ndavuga amazina kandi murabazi. Hama ndashimira Simbizi we tora gatebesha Simbizi ibintu byose mu mutuka naje mufatanya mu bintu. Simbizi nayo twarakoranye ambera umuntu mwiza gabona abantu bagenda baramfasha yo aba diaspora n'amatara aba diaspora ntraita mugabo aba diaspora surtout babandi bambwiye ati yo ndi umufana wawe tora $50 tora $100 ndaririmba inshuti y'agahebuza inshuti nasanze muri Yesu niwe hema ryanjemo buranyushi niwe gitutu mu gihe cy'izuba kuvana mu menya sinicuza. Oh, hallelujah. Uko bukeye mbera musha ibyo yatanguje arabisozera niwazoshitse inzozi zanje zose. Oh, hallelujah. N'inshuti idahinduka irukundo rurengako ndanezerewe pe ko namumenye ari inkuru zamuka mbona nkubone icyo nzi cyo ni kimwe zaruhukira mu giciro cyakiwe. Nk'iyi talent mbere utaguha ibintu byose iyi talent vraiment none kuri kwipfuza turayanira mvuye ubusa. Yes bakunzi ba Shine Way TV ndabifurije kugira ibihe byiza bivuye naho muherereye mu hingi itandukanye waba uri mu Burundi waba muri Afrique waba muri diaspora kandi ndabifurije ibihe byiza. My name is Janice for sure, the one and only, as you know, one in front of camera, the one and only Million du ciel. Million du monde. Ibandanyirize n'ibyo bivuga. Million de la capitale. Million de wanyu. Million de la Shine Way TV. Mama Shine Way TV, of course. CEO. Bon, okay. Mbere tubandanya n'ibindi. First of all, reka dusaba abakunzi bawe, abakunzi ba Shine Way TV. Barating how itara yawe Jean sur 10. None kubera iki Jean ni kwe utagiye muri studio basusaye nk'akazi kamwe cyangwa utwo wibitse kuto dutamumvise imbere. Antreta iyo ndirimbo yambyutsemo kuva mu gitondo. Mugabo sinzi niba naririmbye ko cyangwa naririmbye neza. Mugabo niba naririmbye neza dutambabarire bro. Nabyutse muri mojewe ni inshuti dahinduka. Ariko si ikiganiro cya mbere ukoze uri kuraririmba ariko mantezi bazishemeye drum. Ndanezerewe pe. Hallelujah. Ko namumenye hari inkuru mu
musinzomu boni mbona nkubone iconzi coco ni kimwe zoruhukira mu gikiriza ciwe. Yo my gosh, ndiko ndabona iyo image Yesu yaje, ndiko ndamuhobera ndamubaza ngo niki wankundiye. Haleluya, haleluya. Ndaryohewe, iyo ndirimbo irandyohera. Hama je ndi umuririmbyi muri chorale ubyana hoye ni nabatamwe akantu mu minsi ntibazavuga ngo umva. Okay, ubaye urabategura. Ndiko ndabavertise. C'est l'avertissement. Ariko iyo ndirimbo n'ubuzima entretemps. Sikari wasari. Hari inkuru musinzo. Hari inkuru musinzo mubona umwami wanje sha. Wohora wimvira ko uzobona umwami hajya kwanza. Amen. Nta muntu n'umwe adashaka ijuru nuko rigoye gusa. Ijuru rero bararikorera. Wowe uko urarikorera. Birondere ndabirondere, iby'Imana biraronderwa. Iby'Imana biraronderwa, niba bishaka uzobirondera, nimba ubishaka birondera. Okay, babyo. Okay, so nkuko rero mubona imbere yanyu rero Mignone Disiel, Mignone du monde mukunda cyane muri benshi. Abenshi muramukunda, abenshi mukunda content ziwe, mukunda vibe yiwe. Ubone n'abanyaka ni fresh. N'abakwanga ni benshi. Nani mugwiza umuriro mushira ku mitwe yanyu tu. Ntacyo bigutwaye. Nkuko mubona imbere yanyu rero no munsi joganira kuri parcours yiwe, genre kuva atangura alance no carrière yiwe y'ubujournaliste. Genre tumenye ibintu byinshi kuri we, ibintu byinshi. Harimo ama challenge menshi, harimo ama sacrifice menshi kugira mubone no munsi, mubone ari kuri iyi niveau ariko no munsi. Araho yahereye. Barenze nyene. Okay, aho ugeze vuba wivuze neza, aho ugeze. Aho ugeze. Naho bakuzi bwitangura kwatanga kuraba bifo. Hari umuhungu mwigeze kuvuga n'umutipe akorera kuri Facebook. Ashobora ngo Mignone bariko bavugana turi ngo ndi kumwe na Mignone ngo Mignone wawe aguma ahindagura amacene. Brother. James afatiye. Kumva yabivuze Mignone, ni Mignone ndumva ngo uno munsi bamona ngaho ejo bakambona hayi. Mugabo sivyo, byamaze gukora kuri YouTube channel zibiri. Ahubwo handi ngira baguhostinze, ngira ngo jya kwa juste baguhostinze wagiye Jean. Oya niye hatuva nkorera ahantu henshi. None mugeze tararonka amahera abandange kugira ngo dushinga ibyo uraraba uzose kumbona handi sha. Ntagiye ngo bankoreshe uri Shine TV. You already know. Okay, bon nkuko rero mubona yagiye tuganiriza kwa mena. Tuganiriza. Ufise abakunzi benshi. Sora gatebe. Wicare. Tuganiriza. Shara wigi. Tugiye kuganira kuri parcours yiwe. Umukunda muri benshi genre n'aba journaliste bato bafise talent b'abakobwa se turabona ko muri entertainment genre mu bintu bijana journalisme abakobwa muri bake vraiment n'abaji benshi ubona ko bagiye benshi barashobagenda akenshi ndavuga ngo mbwira kubera iki bashobabiheba oya turese no kubiheba bashabateye entertainment gushibatera Urasa niba bateye nari kwibeshera. Okay, ibyo tutabitinzeho reka tuganire ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere mbona ukubaza nko kubagukurikiranye depuis utaraza no kuri Shine TV. Mignone babona uyu no munsi na Mignone wa kiriya gihe atarashika kuri TV yarameze gute, inspiration wayikuye yo kwisanga muri bya journalisme. Ngira jewe bon mpera kuri kuva ntango gukora kuri TV. Bon résumé non. Un résumé. Genre ko wabyisanzemwo yari passion yawe kuva kera ukiri umwana genre. Hari umuntu akora ikintu ugasanga yahoze gikunda kuva kera akabutse. Sora gatebe. Okay. Sora gatebe ndabwire. En fait jewe ibi bintu d'abord sinigeze aho umwana agira indoto sinigeze ngira indoto zo kuba umunyamakuru. Hama bon sindi ko abanyamakuru twatoye influencer, je sais pas. Baza kumbwira muri commentaire wowe unyiti umunyamakuru cyangwa umunyamakuru influencer ça dépend.
naho uri n'imyaka ufise n'ingene wiyumviye rero mbwira rero cyangwa n'ingene wiyumviye so rero natanguye sibyari biri mu mutwe nabitanguye kubera ubuzima donc nari ubwa mbere nari umuntu akomeye baga hanyuma mfe kubona ko utumutwe ibyo nyene bizashaka umuntu akomeye je nigeze gukorera ahantu narabivuze sinzi ko nigeze kwivuga bampostinze ku yindi channel nuko nabivuze ivuge muhira nabivuge mu nari umu assistant dentaire hama umunsi umwe abana bashobora umu assistant dentaire hama umunsi umwe bacampamagara bambwira ngo naratonze mu gitondo mu boss turanyishira ku mugoroba bacamwa mu kazi kaheze ico gihe nahebwa amahera atari make amahera hejuru ya 300,000 za 2020 yari menshi yes haba mpamagaye mu kazi kaheze ndaraba ikindi ufite je sinkunda kwicara ataje na kimwe ndiko ndakora ndaraba abaozi baminushe ngene ariko barakora bariko baravunza amashe ndiba ko ndi maneno ufite je nimba twara wikona je simvuga he narakugaye ko sino moi je parle je hano ndi habariho bebana maza ku making sure ko hariho vibes balanzi so hama ndavuga ati why not me mugabo sinabona aho nohera kubera murabizi ibikoresho biragoye bisaba ibintu byinshi hama mugabo par la grâce de Dieu je le répète par la grâce de Dieu Imana ni nziza Imana n'umuvyeyi Imana tugirira neza Imana twibwira ko haleluya Imana umunsi ku wundi jewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi ku munsi ku wundi jewe ndamubona beba ndasoma ijambo ry'Imana ase na Bible avuga wayibagiye azagenda no mateka so donc umugenzi wanje ndamuganiriza girlfriend wanje namubajije nimero z'umuntu umukameraman wahandi hantu ndamubaza ati braz nta nimero zanaka carazima uwo mujama ndamuganirije bashe nukuri nta kintu na kimwe yigeze ambwira cyo kuvuga ngo oya yambwiye ati afite hari abantu nari narabajije bambwira ngo ntibikunda kandi abakobwa ngo ntibikunda ngo ibintu ngo bisaba ngo uburyo bwinshi ngo bisaba iki mugabo tipa arambwira ati ibi bintu bisaba umwete nanjye nsanga ndase umwete ati why not nkabitangura hama ndagenda ndakora ndatangura nyine kugira ngo mvuga ati reka ntangure nkore ndatangura aka YouTube channel kiwanje hama mugabo kubera ko iminsi yagenderagenda nawe aragira ikibazo yamfasha hamurumva hagize ikibazo nawe cangira ikindi bavuga gute nyene yaciye agenda donc ntiyagiye nta namwe yagiye ni ngaha mugabo bitagishobora gukunda ko dufashanya kumwe aho dufashanya ibintu birabura udubi ibintu biraba amazi ibintu biraba amayobera hama ndagira Imana ndonderwa n'undi mu boss yari hanze bose cyo gukorana turakora tunaronka ibinoti ndamenyana n'abantu voilà no musi ndi ngaha ndi iwanje bugati iwawe asiba kwa mashi muri komande kwa mashi Imana yes kubera ko ndabikorana umwete jewe de nature ibyo nkunda kumbwira abantu sinikore igihe kinini nakoze umwanya mutoya nakoze umwanya muto mugabo nakora nk'uwikorera je le répète si tu veux avancer dans la vie il faut ko ibyo ushaka kubwira ubigirira abandi cyaba boss bose twakoranye bambwira ati respect wowe ntacyo urarenda donc navuga ati ndabikora kuko ndabikunda kasi niganze poza ko ndiko ndakorera umuntu namye mbona ko ndiko ndikore nico gituma none umunsi mbandanya ngakomeza ngakora nikora ko byatanguye biri mu maraso bikunda hama ibintu urazi ko bisaba ko buri maneno wewe kuvuga rero ndavuga none umunsi hashazamwo yideje igihe cyose nakorera mu boss namanda mu bako zosoza ndamukorera nabwo ko ndi vision y'ivyo wanje na vision wanje murambona nkiri muto ndacyari umwana vision wanje umwana kiri muto utwa kaduki urana imyaka yanje meze nkuko
ya ndiko ndikorera rero ariko nibyo gushimira Imana ngeze kure I'm the boss lady aho biri nto ndashima Imana n'abantu bake batari bake sorry pardon kuri experience genre bamaze plus d'une année uri kurakora 2 ans c'est 2 ans mugabo uri kuvuga ndiko ndikorera ndiko ndabikora plus de 2 ans okay plus de 2 ans iyo myaka ibiri yose uri kurakora nayo ma challenge wagiye urahura nayo bya bintu bituma umuntu asubira inyuma ahubwo we byateye bigupushinga like ukomeza developer tala yawe no musaro no mose nayo ma challenge wagiye urahura nayo mbega ni présence. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Je suis Baby mignonne du monde, mignonne de la Shine TV, mignonne de la capitale, mignonne du monde. Igihe cyose ntabwo gukora ikiganiro ahubwo ngo ntucike iki intege. Wabyibagiye uribuze mu kiganiro hagati ariko ntucike intege. Kimwe mu bintu byatumye amashani nagiye ndahura nayo ni menshi cyane. Hari ukubura aba invite, hari abagusaba muvuga dukorane urabanza impibi nibi kaje ndavuga amazina kandi murabazi oya amazina singo ndavuga uramutse bavuga washishwe wanda zo gusaba igano ndiko ndakenera kwiteza imbere uri yo kumfasha wowe gushaka umuzere oya no way amachallenge nkayo nyene ugamushaka kugira umukobwa ariko arandaba bazokugira agapira baguteraterane ugende gusaba ikiganiro hariya bagusabe ubahe bariya bagusabe ubahe uzosanga warabaye agapapuro no kwishita juru bazoguha abantu uzosanga warabaye nabi tukiri ngaho rero ushatse uvuga ko like twagiye turabona mbere yawe ko n'ibyo biri mu bintu byatumye basubira inyuma Jean tukababura nk'uko abakobwa hariho abatimbaye arabemera bakabikora ariko muri content mbaje nibaza ko majority bashobora kuba barakuwemo nibi basanga abantu bose bagora aba diaspora bobo asha amafoto ari uri gusa kwenda mbere nta dufise tuyakuye he amafoto twari turi gusa dufise basanga abantu ko gusa amafoto uri gusa uzanga ukabarungikira no respecte toi iyo umuntu yubashimana nayimuha icubahiro iyo atayikoje gisoni naso nimukoza na minyone yubashimana nayimuha icubahiro haleluya écoute-moi abakobwa like bashobora kuba barahuye n'ibintu nayo machallenge nahuye nayo bakaca babikora abandi bakaca babivamo mwaracitse intege mweretse Imana ko byari natavyo mwari mushoboye iyo bifitiye confidence like ukavuga ati yefse jewe ndagenda abwira TV nakoze ko na passe ya Gatek TV nimugende muyirabe nayitanguriye ko muri February ifise 3000 yari sawa subscribers 3000 nabonyene hari ukuntu mugabo genda muraba higeze no munsi iciye baby girl mignonne du monde ntucike intege amashani nahuye nayo ni menshi mugabo uno munsi narayatsinze kubera kudacika intege never give up sinacitse intege nayo nahuye nayo haba ibindi navyo guhura navyo n'ibintu bambwira uri ndaya usigara uri ndaya kuba y'abastare usigara ku marezo sociaux waje kwigurisha sawa it's fine nanje naraguzwe ni hagati aho ni Jean ni ibintu byagukomeje kumva yuko like mu gihe kumva ama commentaire ari negatif nkuko ibyo bintu byakomeje gupushinga avuga ati I don't give a shit ibyo ko baravuga je m'en fous du tout acho bitwaye nike kintu like cyaguteye kumeza ugiriye courage yo kumva yuko like tegereje kwandanya ukora niki cyane intege kumenya icyo nshaka mu buzima birabishe kuko utagira vision ukora nabi none wewe ugiye aho hepfo ugasanga ibintu ukora barakaguma bagutuka abantu bose mugabo ukabuze ko ibyo ukora bizaye n'umurongo wawe byo kubuza gukora il faut avoir une vision de la vie quand même des visions ukavuga ati jewe ntegerezwa gushika ngaha kandi target quand même ivyo rero ama commentaire negative nta nivyo ndanabibuze kene nanabiravye emwe Bajina heje natinya ama commentaire honye jewe ngandabwira uziko waranditse commentaire tukana muri commentaire mu kwice na yandi nta ndayifuta sha barakubesha ngero tukanire wanyu
mvire mu bantu haza abantu baza uri mubi wowe uri mwiza bazokurya sawa sanga banamurya wowe uri mwiza sawa it's fine so okay ndetse naje kurata isura naje gukora ya kandi uri proud yawe moi je suis belle no way uri proud yawe cyane noza imbere yega ya kamera kwanza ayo makomantere yuko ngo uyu mubi nayo nabo baraza berekana ubwo bwiza bwabo by the way numva icyo naho naho ntacyo bitwaye ashobora kuba yambwiye ukuri nka n'ishavu mugabo ntibazizuka bibe kuko ankomeretsa maze bihore bon nibyo nizo ndahura nabyo bagitatu ndabitsinda no mfite vision kandi nzaho ushaka kugenda kandi nkabanzi wowe none gashaba gututse ujye komeza akaba ni nk'umuntu agirisha bo umuntu akabazohurira izokwama ari gusya hamaguma yikorera ivyiwe aguma yigumira mu vyunga nawe wicwa n'inzigo kwekora rero kwitaho bijya bintu maze ibintu biryoshe ku isi bihari none biryoshe nawe wigiremo ujye biryohe ndakubujije ukurangije byinshi Jean byatumye like wumva ko umugabo utegerezwa kuwukuza gushika no munsi aho ugeze kandi ku muntu uwo ari we wese ashobora kuraba like uwuzi iyo wahereye no munsi ukaba ugeze ku byawe après 2 ans hari abandi bakora igihe kino kugira batanga gukora ibintu by'iwabo ni kihe kintu ushima like nabaye bantu ushimira kugira iterambere umaze gushikaho gushikaho kugira urwego rwo kugira kuri channel yawe bwawe bwite tamuri kurakorera nabaye bamushimira cyambere ndashima Imana fate je ndakunda gusenga ndakunda Imana n'umutima wanje wose Imana yoyo Jean ntiturabira mu ntege nke ndakunda Imana ndayishimira yaramfashije kuresista imbere y'izo commentaire zose kandi yaranyigishije kwihangana hama cha kabiri ndashimira abavyeyi banje papa na mama je vous love cyane muri abantu beza papa na mama nibaza ko ari abantu bambere bagwanye intambara zikomeye abantu bakabatelefona bakabwira papa wewe urumva baramurikira amarinka kugurura akambwira ati mwana wanje heva yo ibi navyo mwana ndiye barakugana papa kenda bukebuke ubu ni jewe moje mukone ndashimana n'ingene bashigikiye donc ntibambuze ko baravuga bati abantu tabebye turaguca mu bana mugabo baguma bankunda baguma nyine nkabona ko bafite urukundo bari proud yanje n'ivyo nkora umunsi papa nzomukoresha ikiganiro guys ababwire ingene bamwandikiye ibintu bamuca intege abwira umukobwa wawe yabaye mwavyara biwanyu namwe bawe cabereka bazi so ndabashimiye na mama ndashimira n'abantu bagiye baramfasha boss banyize bakampa akazi donc bakabona ko nanje nokora bakamporesha abavyeyi babona ko babize imbere boss bampaye akazi barabona ko nanje nobishobora bakagira bakamfasha bakama amativi yabo bakanyizera bakama amativi yabo nkabakorera kandi nabakoreye neza nishime ndi nabakoreye neza ndashima Imana ikindi naco ndashima abantu twagiye turakorana hari abantu twakorana mu buryo hano hari abayimvite baza bakagenda abantu bamaye ibiganiro atashoboye baransaba none baho mugisha nukuri cyane abona bwe ati ndakeneye ikiganiro ati ejo mu gitondo uzoza canke tuzopanga next week abo bakanyemerera barasa amazina nanzi ko bampa ikiganiro mugabo bakakimpa aba specialement ndashimira Alvin Smith n'umuntu jewe kuva dutangura gurya mbere nambwe ngo ndakoramo ikintu gikomeye rero umuntu natiye none umengo ni babandi nyene nawe urabibona mugabo kumbwira ati ndakoramo ikintu gikomeye byarampaye inguvu hama turakorana nk'ikiringo c'amezi angahe ayo mezi twakoranye vraiment ku munsi Alvin yamabwira wenda kuravye ndakubona mwubwe yaranyapreciate nanje nkumva sigaye numva ndumu pro ndarenze kandi hamwe akubwira ibintu kumva urarenze kandi ndakunda umuntu ambwira za bintu nkumva ko ndenza wawa en plus kabiga n'umuntu yari umuntu asizina mugabo igihe cyose gukorana kuko dufite contrat gukorana kurumva sinikorana mugabo kumenya ko manini ntege kanyereka ko ndenze nzi ubwenge
numva muri jewe Alvin washizemo ikintu gikomeye cyane wasizemwo vraiment ikintu cyo kwigirira nyine iyo confidence ndavuga ati ego me vraiment ndashoboye hama ndashimira Simbizi we Simbizi we tora gatebe sha Simbizi ibintu byose mu mutuka naje mufatanya mu bintu Simbizi nayo twarakoranye ambere umuntu mwiza donc nawe nyine araziramuza n'abantu bakomakomeye Simbizi wamuje n'abantu bakomeye vraiment mu buzima arafasha pe ibintu Simbizi mubona Simbizi nyine umuntu umutima mwiza guys kandi abwira abantu amaze imisongo bamutuka umuganga cyangwa se ndabwiye Simbizi arakunze wo gutora icyo ashaka mu buzima niba uramusereza nko gukorera umugambwe akavuga ati je ndi proud yo kumva n'amazimisi banamukritika cyane ivyo birabaraba guys umwe sibiravuga ngo n'abandi ngo bari bakomeye ngo baragiye none niba baragiye iki nico gihe rero ciwe n'abantu bose bagiye kumwe wewe bamura guta umwanya mu bitagira epfo na ruguru nje Simbizi rero ndamushimira n'umuntu yamuje n'abantu natuma nawe nyine ntatinya aratuma nyine nkunda akazi gukora no kuri Imana imugisha donc rero ndamva mwese ndabakunda abandi shimira n'abantu nyine twagiye turakorana ni benshi niyo cyane mugabo hanini nabo mugabo nabo abantu bagenda baramfasha yo aba diaspora yo diaspora n'abatari aba diaspora ntraita mugabo aba diaspora surtout babandi bambwiye ati yo ndi umufana wawe tora $50 tora $100 tora $200 yo mwaramfashije kwambara kubera kuja imbere ya kamera ngo bisanga ubu ufise imutu je nawe ntabyitaho cyane mugabo ibintu byo kwambara si ibintu no vuga ngo ndagira ngo idire ngumva ngo nzopanike ngo nzokwambara iki nzokwambara izo mfise kandi ziri hafi hari impuzu je nahevye ntambara je singira panike ngumva ngo nzoze kuri kamera nsa neza munkunda murankunda ukinye no kuntusa ntogeye nambaye nico gituma ntagenda gutera makeup ngo mumbone muri makeup none bigeje biramfashe kenda nako nje ntaje kurondera nyabaga rero ngatumye ni abantu bose rero batumye bavuga ati tora déplacement murabiziragoye surtout n'abari mu Burundi bagenda baransapotinga mu buryo bugaragara harampa igihumbi harimo amadobi yo mana yare murarenze donc ni benshi abantu batumye nshanga numva no bashimira sinohetse n'abakolege muri makuru abashimira muri marketing n'abafasha amapartage n'abagira amakomantere Shadrack urabamara buryo Dafi hari nk'amagira komantere babiri batigira ntigira bura komantere ya bamaze ko rigano ngo bura komantere nimwe bien urabiye mugabo namaze kubona Shadrack million de la capitale million du monde million du ciel million de la chaîne million watch mon cœur bat vite comme si byararyoshe ndabashimi n'abandi nibagenda nabo ntibutse Imana ibahumugisha nko kubagukurikiranye like bafise umva deja wabigiyemo ntiyari passion yawe ntibyari ibintu wari wahuze wifuza gukora mu mutwe mama nayo nzobigisoza ariko wasanze ari byo bintu genre ari byo byiwawe gusumba ibindi byo byose wowe uyumva ko wambwira ngo nje hawezi ubu nyine ubwiye ati ngaha mu Burundi udozahembwa amayanga no nje ntagira numva n'abagishobora ibyo nzokora byose bizoba biri muri ibi reka ntumva ngo ni ibyo nyene nkwaye ndakora rasi business woman ntabyo no simbesha business woman gusa ndakora yamba numva byose biza ngaha ndabikunda hano numva ndi mu tuntu twanje tu kandi deje urumva ko kera atari ibintu wumva ndazi nk'uko bagukurikiranye rero jean bafise nk'itara ya journalisme bipfuza jean kurasa carrière yabo mu y'ubuzima bwabo mu bya journalisme surtout ku bakobwa ni kihe kintu nihe mano batekereza cyambere birashoboka hari abantu bibwira ngo ntibikunda birashoboka kandi birimo amahera kabiri ni discipline guys burya dans la vie uzubura ibindi mwana uzubura indero wiyubahe none tuyubaha ntiwubaha uwundi muntu mu gushobora kwiyubaha kubaha abandi bagenzi bawe abakolege bawe ni ukuvuga ngo uzogere discipline hama wiyubashe wewe ukiyubaha ukavuga ati jewe ibintu njemo sinje kugira ngo abadiaspora bamenye uzundi baruka amavideo abagabo bambona tuza turasambana nabo donc
ukabona ko ibyo ujemo bijemo nk'akazi ukabifata nk'akazi akazi nako gafite agaciro urumva ibyo byose bikaca biherekezwa na discipline hamwe no kudacika intege rero kubera ko sindakubwira ngo urumva ngo mu mwaka w'umwe uzaba wafatisha ushobora gufatisha mu kwezi kumwe only 1 month. Yes, why not? Ushobora gufatisha mu kwezi kumwe cyangwa mu myaka 5 vumilia ko wihuta tujaye genda buke vrema genda wihute ntupanike ntange nange ushobora gupanika mu buzima kihari Imana ije yakuremeye Imana ijya kundema yandemeye umunsi wo kuvuka ishiraho n'umunsi wo gupfa uko nzabaho ryari ibanga ry'Uwiteka iwe nihoraho ushobora kuzofatisha inyuma y'imyaka 10 uko uzobaho n'Imana yabitegekanije ko wihuta ujaye genda bukebuke so c'est ça. Okay, reka rero dufate akanya dushimire rero abadukurikiranye ndi debi ndibaza nko ku CO2 like ikiganiro kiri baze ko abantu genre nk'impaneje guha nk'abakobwa batoyi bawe kini nato razino kongera mwabakobwa iyo mibiri yanyu sifungurwa shazo wari wese simukate batora simukate b'umwana ariko ararira urumva iyo mibiri yanyu ndaba bamenya ko ari ingoro zamwe mu yerasha hama ntuzuraho isazi n'ubunyegeri bwose wowe like ntuze wumve ko ari ikintu na kimwe wakoresha kugira ngo umubiri ushobora kubura ibikoresho reka nari ntabyo mfise ntabyo mfise bihambaye urumva mfise ibibaye nk'ibyandi bose bafise mugabo ntuze wumve wogura ibikoresho amahera wasambaniye ntuze wumve wogura impuzu amahera wasambaniye oya wowe ukora gira umwete mu byo ukora wiyubahe wubahe n'umubiri wawe basi. Turangiza rero kubagikurikirana ikiganiro kuva gitangura gushika hatuye durangirize ari office like nk'abakunzi bawe surtout bari bifuza kumenya genre makuru yawe amachallenge wagiye uhura nk'akazi ko bakuru no munsi office bikomeye wagiye uracamo kandi bibabere like nk'aba rero bafise yotala genre bashaka kumera nk'uko umeze cyangwa banakurenge mubatekere impanuro zikomeye cyane. Turangiza nihe vision ufitiye channel yawe ko watanguye channel yawe nihe vision wari ufise nihe vision unafise n'ubu kandi wumva yuko itazonyogwa tiru ishitse numva jewe d'abord channel yanje si yanje ni yacu ni yanyu guys numva icambere vision no sindayibona ngaha tu ndayibona kure international like iri international like sindabibona ko nzohereza ngaha oya ndayibona ndiko ndahostinga abazungu yari muri Los Angeles ndiko ndabereka ahantu hasha voye niko ndabereka ahantu nyine hose ku isi bisifi gusa yuko ndongo umwanya tu n'urukundo rwabo. Yes, jeno bashaka kuzogera kure mfise vision kuzogera gusa ndayibonera ngaha gusa aha twicaye canke kuri mwebwe mw'ababone banje 200 bientôt na 2 oya ndayibona kure cyane ndiko ndahostinga abazungu mu ndimi zose cyo gituma je vais apprendre toutes les langues. Je vais parler en anglais, en swahili et en français, en lingala, partout dans le monde. Je vais essayer à ce que dans satisfaire mwese. Ok, les gars, dushimire abakurikiranye ikiganiro du début à la fin. À la prochaine. À la prochaine. Yeah. Never give up. Ego. Bisous. Et mon gars, Janice for sure. And your baby girl mignonne du monde. Ok, salam.